Karibu sana kumuuliza mzee wetu. Basi. Eski vraiment kutembeza gari yako, juu ifo chauffeur wakati anatembeza gari, ifo ajue code zote za Andy. Okay. Unaweza tunaambia hata code moja ya mbarabara. Code kwanza code, kuhusu kwanza code kwa code kwanza moja ndio piste 43. Ile code piste 43 ndio code ya nchi yetu, yenye inaruhusu kila kitu kuanza kufunctionner. So code ya pili ni masikilizano, ni conversation yenye mko nayo mu entreprise, mnakuwa na code yenye mtu asifre. Mnaweza andika hata barabara wala mnatia kwa numero. Sasa zinaweza kuwa na code mu telefoni yako. Na code inaweza kuwa code mnaweza tia katika barabara. Sasa mtu anaona anasema ndio code. Wala nishaka pia kubarulaje wao wanavona mangoza barulaje. Banaandika kwa mangoza kwa code. Na majina yao nishasikia. Okay. Kistia ya pili kwanza ingepasha kuza juu kufanya nini nyuma. Wakati unatembeza gari, unafika barabara banaandika hash. Hash inamaanisha nini? Kwanza wasoko unatembeza gari? Ndio hash. Hospitali sasa. Mimi nilikuwa kwa msema mbele. Mimi sikusufle. Mimi hash ndio hospitali. Kama mimi na hash mbili, mimi ndio mimi hospitali. Esko chauffeur kabisa jifunzeka chauffeur kabisa. Kistia yangu yenyewe nilikuwa na mkoze. Haiko njoo hayo. Mkoze ngine mzee. Basi trap sipre. Jamani, mache fe. L'école, mache fe. Merci beaucoup. Mzee